Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ba wei hadin bala kut ke semua terkam ni julung julang bercukak ni kecil si pemerintah. Bat kejuk kopor dia yo ru ban sengap ban snow dia kecing snow lagi dekat unit repair dia kalau kecing repair. Bat kejuk kopor di la sengap la snow je kecing jumut kalau su barang sak ben ni kita. Kebanyakan kong ni yo penyatai tir seni baham ni kalau kecing nak sakut ke ni ke solution kalau ILP tin kasi ibubun itu kot gelai jong jumut ya keba nakaliang kasi isi ke sesong berkat isi yang mana yang penting ngabudin ya kan sebagai hendrik namar ba nakaliang juki suat hadin ba ke jin ba to an ke pas ke solution khat kendai sedik jong pernah nak pra jong siap snem ada kendai bila pendap ke jong kamram jungi bandangi budin ke kam bila to show menteri yang baru juga sekarang dia ru banjakan kemal ni ke kam man bawan ki menteri sorgan dia sejalar dia perkemau kaman tingim tip juma nak noma ka daw igre kam ka nak sa adu mata andrei nagaliang ka GC mata kasni kalau IT bacanya ka CC bakalan perkhat kilat ti betumas nang sekman coba sian salong ru ya ka general election kaseng ni layok budi temai sang yok ban puson khama ban perkhat khama kam jadi di mat babun hingga yo penyatai hendrai mat jongka kam kapu tu boleh kawai ke ba kira persau kam tam tu unit badan ke kapu repair nak kaliang kasang ing nam semula songtat kumang liye budin baru sekata dia kejing bom hun jempun pau jempun hun pai ba susnong dia ka ing kolajia ya kawat banangkong tak paswis atau kunjul teligi caka padin balami tu kejing bom sau bom hun nak kaliang di pai susnong nagaliang ka CC nilayo ba nakduk makmat pat ajmut ya ka sarkar pejabat sarkar berem ba independen andai sulong bam ta kadon ka sarkar patmai ba dikiju briuhi dengan ya peteng budi ni kini banyak kan mau pende penkemau su berem la kalong ke ILP la kalong tin kasi la kalong kap kaput la kalong ka motor la kalong sepang ka puli putih sepun mak dimi jeung ajmut sepang puli putih yak bang sa ajmut sarkar nang sekman di kita kimat kiba khmat tam kiba nilayo banyak keren ne kesni akabang nilayo banyak ter tai seni ba bar kiwi pat kimat rai kadin kami ngam lakhan ban patai lut iki ringi sukdau tang kimat khmat tam bat ngaswa ban bentep ba la bunai banwan na kaliang da GC nilai sim ya karai bang sepelong ya ka election keseng akan ter mai mi kecaka dengan sepentep